Abarundi mutabara, urugo rurahiye niba nta gikozwe Burundi ngo buhite bukurikirana n'amakuru mu buryo bwihuta, ibintu bishobora kuza guhinduka bibe mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko inyeshyamba za M23 na Red Tabara bamaze gushinga imbunda kandi nyinshi bakaba bamaze kuzerekeza ku mujyi wa Bujumbura no mu bindi bice bituwe n'abaturage benshi. Aya ni amakuru yihutirwa akenewe kumenywa n'abarundi kandi ndatekereza yuko inzego z'ubutasi z'u Burundi ubu ngubu ibingibi byamaze kumenyekana. Ubwo hasigaye nkahita mvuga ngo abakunzi ndetse n'abakurikirana Inkubi Media namwe aya makuru agomba kubageraho. Ntabwo ari iyi nkuru gusa kandi ni inkuru y'impuruza ku mujyi wa Uvira nyuma y'ikosa rikomeye ririmo rirategurwa na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Utibyifashe bite rero? Amakuru y'ibanga amaze gushyirwa hanze nuko M23 kusaba yuko ngo MONUSCO ariyo yamanuka muri Uvira, hari amabanga y'ibanga baziranyeho kandi akomeye yuko mu kumanuka Uvira aribwo M23 izahita yisubiza bino bice mu buryo bworoshye. Ndagaruka ku kigendanye na FDLR gikomeje kuri koroza mu nama y'umuryango w'abibumbye ndetse n'u Rwanda rukaba rurira umunsi ku wundi ngo FDLR. Nk'uko amakuru rero aturuka hano mu Burundi arimo aravugwa yuko ubu ngubu ni amakuru avuga ngo turaburira u Burundi ko hafi 90% by'ihuriro rya Red Tabara na FNL Nzabampema ryari mu misozi miremire n'iciriritse muri ho Plateau na Moye Plateau by'intara ya Fizi, Uvira ndetse na Mwenga bamaze gushinga ibirindiro byabo ku misozi yitegeye umujyi wa Sange, Kabunambo na Cyamate ndetse no mu gace ka Mutarure. Kandi iyi Red Tabara bamaze gushinga intwaro zabo ziremereye ku misozi ibiri, harimo aho bashinze intwaro iremereye ku musozi witwa Kidumaga uri hagati y'agace ka Murenge na Mubere. Umunwa w'iyo ntwaro iremereye bakaba bawerekeje ahazwi nk'Igatobo. Abantu muzi mu Burundi Igatobo ni hehe ubwo ngubwo? Muze kudufasha mutubwe muri komanteri. Intwaro ya kabiri kandi bayishinze nanone bashinze indi ntwaro iremereye ku misozi yo mu gace ka Kabere Mubere. Umunwa wayo bawerekeje ku murwa mukuru w'u Burundi i Bujumbura. Icyitonderwa, batangaje amagambo ko bashaka gutera u Burundi nk'uko Colonel Nanga yari yabibwiye amahanga. Imigambi yose yatangiye gushyirwa mu bikorwa. Bashaka gutera umujyi wa Uvira n'umurwa mukuru w'u Burundi bitwaje ko bashaka gukemura ibibazo by'iterabwoba bashatse kubigeraho biturutse ngo bashatse gukemura ibibazo by'iterabwoba bishatse guturuka aho biva. Iyi ngiyi rero ni inkuru ngira ngo igihugu cy'u Burundi kigomba guhita gisamira hejuru, kandi aya ni amakuru ntekereza yuko inzego z'ubutasi tayari zamaze kumenya. Ubwo abaturage bari mu mujyi wa Bujumbura, abaturage bari mu bice bya Katobo bagomba kurya bari menge, bagomba gukanura maremare bagacungana n'umuntu wese wari we wese ushaka kubinjira mu gihugu cyabo batamuzi cyangwa iyo sura bakaba badasanzwe bayize muri icyo gice, bagomba kuyikurikirana bakamenya imvo n'imvano yayo. Ntabwo ari ku mujyi wa Uvira rero n'umujyi wa Bujumbura n'aha Katobo gusa, ahubwo nuko andi makuru yihutirwa. Ni amakuru agendanye n'uko Uvira guverinoma ya Kongo irimo irerekeza mu ikosa rikomeye ryo kwemera yuko MONUSCO ngo yaza hano mu gice cya Uvira, mu mujyi wa Uvira. Kuwushyiramo MONUSCO ni ugushyira mu kaga uyu mujyi n'abawutuye ku buryo wafatwa nko kimwe na Baraka, Karemi na Bujumbura. Ibi bice byose kuba MONUSCO yaza muri Uvira birahita biteza akaga gakomeye kuri Baraka, kuri Karemi ndetse na Bujumbura. Ngira ngo Karemi ni mu ntara ya Tanganyika. Niba utabyemera, hari amakuru y'ibanga akwiriye guhita akwemeza ibi ngibi. Mutekereza ko ihuriro rya M23 AFC RDF twirwaneho na Red Tabara na FNL byashobora kugira amasasu, intwaro ziremereye n'izigezweho zo kurwanya FARDC Wazalendo mu gihe cy'icyumweru mu misozi miremire? Ibyo bintu mwumva bishoboka mwebwe? Ntago nzi ibintu byumvise. Hano ikibazo kireye cyo kwibazwaho ni iki ngo mwibaza yuko cyangwa mutekereza yuko M23 AFC RDF twirwanaho na Red Tabara na za FNL byashobora kugira amasasu n'intwaro ziremereye zigezweho zo kurwanya FARDC na Wazalendo mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa mu misozi miremire? Ibyo bintu ntabwo bishoboka. Bakomeza bavuga ngo iyo hatabaho MONUSCO yabagaburiye ikagabura izo nyeshyamba z'abanyarwanda ibyo bikoresho bya gisirikare kuva igihe bari bashyiriwe Uvira, Minembwe, Mikenke, Bijomba
intambara iba yararangiye mu misozi miremire muri icyo gihe, ariko MONUSCO yari yaratanze hakiri kare ibikoresho ku buryo ku ihuriro rya M23, AFC, RDF Twirwaneho ndetse na FNL, kandi uyu munsi ibyo bikoresho nibyo bifasha iryo huriro kwihagararaho imbere ya FARDC na Wazalendo. Niba abategetsi ba Kongo bashobora kwemera ishyirwa rya MONUSCO mu mujyi wa Uvira no mu misozi miremire yo mu gace ka Fizi, Uvira na Mwenga, bivuze ko intambara izagera muri Katanga nini mu mezi make. Inshingano ya mbere y'iyo MONUSCO izatuma imiryango y'abitwa Abanyamurenge batuye Kamanyura itahuka kuri uwo muvuno. Abasirikare b'Abanyarwanda bazungukira muri ibyo, binjira Uvira biyoberanya nk'abasivile b'Abanyamurenge, kandi intwaro zizabakurikira ziherekejwe n'iyo MONUSCO nyine. Iyo MONUSCO kandi bivugwa yuko ngo izoroshya ishyirwa mu bikorwa ryo guhinga n'amasasu ku ruhande rwa M23, AFC, RDF Twirwaneho na FNL. Iyo MONUSCO kandi cya gatatu izatanga amakuru akenewe ku migendekere n'ibirindiro bya FARDC Wazalendo ku ihuriro ry'izi nyeshyamba ndetse n'ubwoko bw'intwaro zikoreshwa na FARDC. Icyitonderwa, Uvira igenzurwa n'ibirura uyu munsi wa none, ari byo bita ngo ni IBU. Mu myaka 30 ni iki MONUSCO imaze gukora na rimwe ku baturage ba Kongo, ku buryo kimwarangiza bavuga ngo iyo MONUSCO niba ari ihamagarwa ngo nizenga ibirishyirwa ngo muri Uvira, ngo MONUSCO ngo nizenga ibenga ari ngo ihagarara ngo hagati y'impande zombi. Mu myaka 30 MONUSCO imaze muri Kongo, ni iki yakoreye abaturage ba Kongo uretse kubagambanira, uretse kubatanga mu maboko y'izi nyeshyamba? Umujyi wa Goma wafashwe MONUSCO idahari, Bukavu yafashwe MONUSCO idahari. Uyu munsi wa none ikigo cya Rumangabo kiri gutorezwamo abarwanyi b'izi nyeshyamba ntabwo cyoze gikoreramo MONUSCO, ariko uyu munsi wa none leta ya Kongo irimiragwa muri iryo kosa, ryo kwiringira MONUSCO cyane kurenza ko yakumva yuko MONUSCO mu myaka yose imaze hano muri Kongo icyo yahakoze gusa ari ubugambanyi ndetse no gutanga abanyekongo batari bakeya bakagenda bicwa, abandi bakicirwa mu maso yayo, abandi bakicirwa mu bice bitandukanye yitwaga ko yagenzuraga, n'abayihungiyeho yewe bakapfira nta n'ikintu na kimwe ibamariye. Mvuye ahangaha rero kuri MONUSCO, reka nikomereze kuri iyi nkuru ikomeye yindi. Ni inkuru igendanye na FDLR n'ubundi. Ni ingingo ivuga ko Kinshasa ngo itubahirije isezerano ryabo ryo kurandura FDLR. Iki ni ikinyoma kandi ishingiye ku gukura abantu mu nshingano. Ikinyoma cy'u Rwanda, agace kateganyijwe muri Konopsi kagenewe kurandurirwamo FDLR ni Warikare, Rucuru, Nyiragongo n'ahandi, ntabwo kakigenzurwa n'igisirikare cya Kongo. Uyu munsi kagenzurwa n'igisirikare cy'u Rwanda n'abambari barwo ba M23. Ibyo bikaba bituma bidashoboka ko igisirikare cya Kongo hagira icyo gikora cyo kubarandura. Ushinja Kinshasa ubufatanyacyaha na FDLR mu gihe utwo duce turi mu maboko y'abanyamahanga ni ukugoreka ukuri ku nshingano. Icya kabiri, kugoreka raporo y'umuryango w'abibumbye. Itsinda ry'inzobere ryemeza ko FDLR ihari, ariko ntaho rivuga ko guverinoma ya Kongo igomba kubarandura mu bice itagenzura. U Rwanda rukoresha iyi raporo nk'igikoresho cyo guhisha ko rufite ingabo mu buryo bunyuranije n'amategeko ndetse n'uburyo rushyigikiye M23. Icya gatatu, ukuri kw'ibiri kubera ku butaka bwa Kongo, ihererekanwa ry'intwaro n'amasasu ku matsinda yitwaje intwaro mu burasirazuba ntivi Kinshasa, ahubwo biva mu miyoboro yambukiranya imipaka ifitanye isano n'u Rwanda. U Rwanda rwitwaza impamvu ya FDLR kugira ngo rwemeze ubushotoranyi bwarwo mu gihe ingabo zarwo n'abafatanyije nabo ari bo bangamira igikorwa cyose cyo kurandura uburyo bufatika. Ukuri kwivuguruza ku rwego mpuzamahanga. Iyi ni ingingo ya 4. Umuryango mpuzamahanga ufunga amaso kwigarurira ubutaka gukorwa n'u Rwanda no kongera kubura kwa M23, ahubwo uyu muryango mpuzamahanga ugahitamo gutunga urutoki Kinshasa. Nyamara MONUSCO ubwayo yagombye kuba yararanduye amatsinda yitwaje intwaro, ntiyigeze ibuza ubu bufatanyacyaha hagati ya Kigali na M23. Mu by'ukuri rero
u Rwanda ruhisha ubushotoranyi bwarwo inyuma y'igicucu cya FDLR. Agace kateganyijwe ko kazarandurirwamo FDLR uyu munsi kagenzurwa n'u Rwanda n'abambari barwo ba M23, ushinja Kinshasa ubufatanyacyaha. Ni ikinyoma kigamije kwemeza ko kwigarurira ubutaka n'ingabo byemewe n'amategeko no kurangaza abantu ku nshingano ya mbere y'u Rwanda mu guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo.